This is where Muse was given the Olubengo. Bwa nyuma y'esabiti ehwire abantu mu cyanga cya Teso koreka rukundo mpango barukwakira Geno Muhozi owamazire ebiro bibiri bakumworeka rukundo mpango kiretire abahagizi ba MK kurga omu Burengyerwa-izooba kusima abantu ba Teso ahabwa rukundo yawo. Nibenda change kandi ubakwenda change bareba kagira umuzikiro gabo kandi ka alternative akabari marebo no bakwenda n'icyo muntu takbasa kusinga kureka kubasa kusinga no bigira umuzikiro so bajyana nkaba mugere aryo myaka y'emyeto naisha kutukora ngemyeto nagisikie tukora ki ahita rukwinda aba basimira abantu omuri Teso ahabwe bakorire Muhozi niko kugira ngo ibigambo bya Muhozi omuri Teso bikaba n'ibyombeka ihanga ikina aremwe kare baruyarembo Eastern Teso sub-region ruyare yayido singire MK mutuma yabo no bitekateko byabo omunyishengero wa Igara East Michael Mawanda Maranga kandi rukurra emicwe n'imitwarze ahabwa MK movement hine byagambere kandi ari kugira ngo bitwarwe nkakikuru twaheza kwase generator twenda kusebura ikitundu cya Igara n'amashanyarazi ahubwo arimo kukweza waiza kukora amashanyarazi ahirindiro ry'amashanyarazi kandi ugatransmitting narashoke ugatamza ugatwara mu majuka abantu aba ankore bagira ngo byevugo n'ibitagoro ebyabiro muri Teso nabo batandikire kwezereka kwakira MK movement omara ankore ahari zira kuri muri kore kwija kutaya kwija kugira cyakora cyo activity yone insiyone gashweka Gashakwa Sheikh Abdulatif.